Welcome to the Leading Sight News. Kereng Higher Secondary School along setami aning kanwang ason thak si pini le thopta ingdeng kre isi lo charli somara tumapan kangthum karni ajay mek deng pon Chitini phai troxier ni Kereng Higher Secondary School along lo ke charli somara tumapan aninga perung thule thop jia phan pura ingdeng kre isi charli bomo somara tumapan kangthum karni lapen kedeng mate freshers meet preman pon Lapen labang so may along teaching staff, non-teaching staff, lapen Kereng Higher Secondary School along a principal, Monica rong pipi atum citong nun si alira champidun. Monica rong pipi principal ng keman pen Kereng Higher Secondary School along setami ke Charlie na paprangdun pik ason si thek bonlong, laki kemisan ng theklo puta hadagara datum cithan pon rinti. Lapen osomara tum ke Charlie na tu aning hang o lapen aning tar reset side puta than pachini pon tu. Tangte Kereng Higher Secondary School a principal Monica rong pipi nga pachini na tele arju pon iksinang. Hawar ke hat pen long ba monrong par report the Leading Sight News. Kardom kadogawe dal Leading Sight News kalangara doana tumhan stamini ditinten arni keme arni akardom pajit oniglo kardom. Tangte non nili ke dolo ke jastemit per ladat Kereng Higher Secondary School along se dolo alang litum ladat establish pang laki kharo kris rekebra tropkebra isi mate 1961 aning kan alang litum dak establish pang lo lapen ke pini ani alang litum ladat para sohod bang ke alang litum high school lo pini ani amang ladat higher secondary angdingan stami dolo lapen ke nilitum non arlos kami ng paklang konti ladat Ipot si pini nilitum ng humrinang kok mapulutang ke ladat indeng crazy lo charli also maratung pantang tungkarni mate freshers nit aja nit si padak padukon lo lapan ka nong nilitum ladak paklang konti lagi ladak founders teachers high school ladak dolo lapan ke nilitum ladak paklang konti nong lagi nilitum principal apa sih nilitum arjupon po pini ladak labang somay kido kupi ko son ma lapen ke Charlie anat su kupuan si kepaprang dun ma labang so lang du thaksin nilitum karju damji phan sin nilitum dak sik pong lo lapen ke pini nililong cameraman malong kido lapen ke alang ni malong nililong ncerah idun lo lapen ke alang itu madak non man ke amai stami jutpon erlo jutpon pen boy pitch stami nilitum dak karju pon di phan sin nilitum kupi pon lo lapen ke dak Kereng Higher Secondary School along po ang sa ke Charlie aning kan bang pen pulo langdam lo pulo tangke ladak tuning pen abang ke ladak percentage mission kan ke pas percentage kami mission kasi nilitum birta bang arju pon long lo lapen ke nilitum ladak tepat lang pon ladak labang soy school mati higher secondary schools kami kuantin kangkir at school lo ladak kami ladak pensi penangan arling kethi imana tum kami dalo labang so school kan kami lapan ke non nilitum arju poning tung laki dak principal Monica rong kiti apan sinilitum arju pon po labang so school ko piko son ma ha kecheng pen alang ladak principal arku nang kedeng pen kupi ko son si arku pen athak an kili dun ma labang so alam buthak sinilitum arju ponji apan supini nilitum ladak Kereng Higher Secondary School along nang humri iglo lasi nililong cameraman do la cameraman kepaklang konji phansi chunung ripon lo do metak mikro dong changche non nilitum dak principal arong mang academy nili alang phan nilitum non chingki chethan namji phansi pini dak ko son lang solam ke chingki chethan nam phansi nilitum dak humri ko la pen ke alang li pc nilitum phan sasan ke nilitum lang solam ke phansi nilitum dak pini stamina humri ko la pen ke alang li pini nang ni cuma dak indeng crazy lo charli so marko ham ate freshers ni ate kangthum karni so jai maximum indeng combo ape ke dak kedeng pon alam tha ni ko chini chorolodi mane to ni to ni lamong ke bang pe sama pola chiki pe ni to kan long na chitong ko apangsi ni to bang so freshers pe ni to karne kangthum pon alat
jai me dalam tiga lakukan lo je semua itu de la bangsa sekolah lo jalan nam lo kulote ikan ini apang ke take me away deh tepon star tuning pen tuning isi ikan ini tu pangmadang lo pining ta itu 100% lo apon se pining ini tuning ceparong smart pen masih itu cepat tik lo je freshers itu ane na masih itu mabangsa freshers ke itu di ponik lo apen alira chamen sin itu along pon lo atema nang namer lo kulote freshers kulote mata aje kapre ka school ben sivanji apen ke alang tum sitame de da new environment experience ko je kosona teacher tong che tong ne kosona students ne tum long ke kop dunji apen tum long koson se ka follow up dunji da la so alam theta do tapos tame la so sumar tum nitum che theklong lo aning charong pick kilun ke kan pen nitum kan thum karni nitum brand box ta do lo la pen na song bo nitum karji pon ta do lo pen kapat ke thak pon ta do lo basa aning charong pen se ka tum do lo la pen miss pen Mr. Freshers nitum mumbai pon lo la pen ke bada nitum teachers tu napun ne aning pathe aning paru malam anta pen aning je pon lo se nitum bangsa freshers ke ale pacham pen nitum apalon pon lo la pen la de kunna nama se non teaching staff la ko da teaching overall langgam elo kote kene provincialized lote lang ke paksi dolo non teaching staff ke bang paksi dolo dan kapre non venture situ nitum high secondary tu ke pre toxic paksi dolo cholo asi dada stream the art stream situ tu lopen ke opinion result lang bang lote 89% high secondary results kan itu achieve la pen ke la de higher secondary school alone Charlie ada ke high school long pulote 118 do akan ke high secondary nang namade 36 tak do lapan ke nar je dia to ke nang ni chum la sumaran patte konji ke nang tumare teng se do apot si nar dia to nang tu puan so se ke patte kon tuji akan puan so se ang so ang pali ben tuji akan nang dum aning santar kan pisi mat pa kon itum da nim santar da mata de la no dak te theklong preng ha wadi pepa phi si theklong nam la si itum bor ipon di un an ke jene ko da osomara tum khan kismana teacher tu de ke khan pa kladam de pulote nitum osomara tu men se chingki je khan ko osomara khan hang ko de कौन सी कोर्स के लिए माँ निटुम आर्जु कोनी को ओ मैडम लान लेडम दे लामते निटुम आपको निटुम मीटिंग दो को जे लान चैप्टर लान थानो अथेमा लादा कुसुमार थेगलों नो के थे दो ओला सीता में लान किलुआर कली टैलेंट पिक निसोमार तो अथेमा ने जे थेगलों रसे लातुम अलों के निटुम उनान के का मोटिवेटिव फंसी निटुम बोर इलो लातुम बोही अनात an kithere takali onsa khan pon bom pare kon bom lo pate latum the la pen ke latum la pen apar same kapre ka activities na ta latum the sami din charong osomar pun an pin ke patte konji kana kan bo ipon pu tabe mitun langsung di skill sebagai mitun na humri Gangjin mo ani kapeks kami kopi koson ma labang so kachini tu lekhot je kan sini tum pini lekhos kana kana humri tu lo labang ke nili lam the pading ra lo labang ke kadu kabe nangkilang nungbiar je kan sini lam the labang si re picture lo dome tha mi korbang chu KSA ok hai ki tok sub branch pen felicitation kam education awareness program ajai mek kedeng pon chiti ni phai troxy lakhai koresi borjan constituency angkang HDP sikari kathar youth club along anarlo porphai kre ni pen KSA ok hai ki tok sub branch pen chipatir pi ponsi felicitation kam education awareness ajai mek deng pon bangsa mai KSA ok hai ki tok sub branch mai phu ko pai be pensi mai chari pon la pension bang pi Christina TP pensi man peng achi pia por la pen mai ke phalam the tame achi phem phu pon aluhi sarpua man pen KAAC Food and Civil Supply Chairman Philip Terom chitongdun
KSA TDP Dunmai Phu Budha Terang, External Affairs Secretary Barnabas Killing, Assistant Editor Magazine Secretary Soron Singbei, Public Safety Assistant Secretary Luliswar Taro, BRC Dunmai Phu Nobin Rongpi, Dilai KSA Head Branch Chunbang Brojen Hanse, Rara Cyclam Bang Kaman Tiso, Chandro Singh Teron, Khoy Singh Ingleng, SGB, GB Lapen Penang, and Manpeng Kitegedingatum Chitong Dunsi, RDP Dun. Bang so maya long ke bang deng lapen krehini yang deng kecepun duntang bang thong ke prapho arisoi janga tumapan poho lapen sarve pen manpeng cipipon. Dok kabe KSA kudo tangke mungkin thalo gadi mungkin yang ketinggi lingkam tapi oh all logo cari na to kapret kan samiri to kelang kali kelang to anti social events pa element pen no kato kabe rakyat orang itu kan bukan di pen je ladak si kelang ni la pen lage si kudo kan met kelang sa ni saya mau mana backbone of our kudo society. Jadi, dasarnya mekon itu adalah bukan sahaja bukan ini harga kita mereka sudah lapen bukan pulau anu tanu kami karya khai kami bukan hilang pulau ini lalu kacari nak kiasi pakai hok itu perang pingalan. Non ini gari dak pen itu lo sudah ini dah yang cuba lagi nak yang cuba wait itu gari kan. Di ini untuk gari tak sila suang kasih itu makai kami akan biarkan kami ring ni perang menang menang hal ini itu mengaku cari mengaku perang mengaku cari dia yang dari di perang ini finansial nasi non ini hadir bidang elo nanti satu kami pan akhir jumlah pikan ko nanti pini dah kepang deng lah petani yang deng nanti dia ahok pada lah belum pada mana dah beyond expectation di kamar lah kepang foto bang kepang itu ikut di sub orang dalam belum ada dalam sebelum bang kongkep lagi dia sakit ini hitam pani lagi tung bangke pining kepen happen lo morning ke ini pas penjelo donason happen di klaten sampai double twice price di dopo but do ini hello apa yang tuh kami antu se program deh lang si ini hello apa yang ke nili nanti kita hilang poran lo lalu tu sapan konon reference konon balang tu sentral itu mantap sekali kita tu awal pengen berap tu kiu kan berap tu pada kita tahun ko tapi KSA oke itu ngadak itu iklan kita ni bukan piknik KSA pulau teh diri buku pasal kan bukan ko KSA pulau teh pinjam kain dua kami klaim tu heres ni congbu itu berarti contoh konon expired tu konon baka prek khai tu tumi khere se nahi sumar rumhana pene chiru te pata ko te khang do mai pene pong do ko pata do ko pinya kai no kam kiam tu ta patai kep makhani sun ke mani kese do ino ko kese do uji pa khai do baka hino tu drak tu na khere ni apa phire la ke thenge chogore family ko pen thalo tame aki me ki claim ajoni aki me itu akam claim ni theglo ko jo तो केएसटी फन खेले से नहीं केएसटी फिर सेंट्रल कमिटी kita लोगे ये रीजनल कमिटी kita लोगे सब ब्रांच तुम हेड ब्रांच kita लोगे केएसटी फाइल को अमान से नहीं केएसटी ब्रांच में से चले गली itu marong tina don tina ning alo si KSA branch se नहीं lalu kante itu KSA kan tadi lagi alam masjid pinilangan sedang pangbara mina asami satu asu lo de chinghot pi asu lo de sponsor protect asu ke angka bolong ke amen se asu jo ya benarsi api ke kibi si sarvisa puja ka tum sarpuria program itu logi pini naga tum kami option lo naga student association of federation ko ta tak se tum pinelo ape holo tum mata rong lo banu tin sami KSA khambe ini ngalo sa rong ko bami ini ngalo si tu pare ni ngalo kan tele tu ni kaciri konon kami jakong pen buhi sore pen tangkap poisa pen dihin pen kami tu mang tinggal cerap lo karte so KSA ni kan tangke ni alam abe tapi ni sekte alam abe lasi ni lahu pasi puro KSA itu kan ini ngalo si wani kai lo kam kian tu kami bang kai tu kami nani hawar pangbangan cirai ko bang tumbang kami bupen puro naga puno kilo expajet puno kami kan pinjaga tu alaga tu
student ase gulo te tunge support pe tiga so khasi tum pini nei lasi itu KSA tuman kai kes tame aho or pidunam ko lalo nili fi tame than tu lang nili tame than tu sita nili kotak tu pen siap mane alam mane lalo aili ka khela do tu ta tini khai ko pini ra morning star pen dia pure light do mane hala kasa long nili tame thekres tame nantu batu babe hilmi pen assistant general secretary da gurul ko lapen ke la so ini tu si host la bola da sini tu semua in charge ka cipi da do lalo apen ga ko isi ani sang idut bahani tu nang ke hang rajit tong ni la so fanda me program tu la masih di ni mo ta no ni nam tung pen dam ni kan budaya ta hang lo presiden manta pe so manta la hinu tu so meeting la kwan di cek tu cek pot atau boleh kami KSA rumah kami ni pun terusi KSA cik an susi pening nang KSA dalam ikon kadok. Chidi ni phai troksiar ni ronga gora pia salong so cheng thenta MEC sangpi kacherong pipi nang kahumri. Mangsa mai long match pen Phupon local committee president Paniram Tiso anparda socheng dhanta mandar committee president aki hai Semingleng general secretary SGB rongasar lapen kadok kavi ronga gora left right PS BJP workers adum dan ta chetong don si mayor dipidun state government pen kaping khat ponateng Bharatiya Janata Party chihek pen BJP membership drive claim pon nangji pen MEC amithang homosti nang chumri si ronga gora PS number 1 number 2 along pen chengpon long pamilo lapenon so cheng dhanta along Assam mala katwar salam bom setami chilang dun si rarphan aning pathe tikang so cheng dhanta pen Jason terang Daily report the leading site news meeting pada putak ngagora PS andar long ek nomor 2 nomor PS asandar long meeting pada putak la perno dia state government direction itu mamitang mesti tim ta membership drive la membership drive ke okol ada itu karbiang long ba state government walam kadelo ke pute all India la so membership ke drive long tim tanta ta mitang homestay long damoi pusi pini latak pusi itu pakai membership drive masih la party koi pensi membership drive pini ke drive pun